El ambiente en el entorno político era extremadamente pesimista. En el gobierno yo creo que nadie esperaba que ETA lo liberara. Yo, tu hermana, que llevo 4 meses sin verte, nunca me hubiera imaginado que a la vuelta de mi viaje no estarías como me habías prometido. Él era un enamorado de Galicia. Él viña aquí non todo o verano, viña ao mellor 4 ou 5 veces no ano. Yo creo que los telediarios reflejaron muchísimo cómo la sociedad gallega también se lanzaba a la calle, pero yo creo que incluso con más, no sé, más ingenuidad, si se quiere, ¿no? Hombre, por lo menos, eu que me gusta que o recorden, por exemplo, non se pode fazer nada, pero bueno, que se recorde para nós, eu penso que é unha cousa que te tranquiliza un pouco, sí. Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. A impotencia, que é unha reacción que un non sabe se tirarse pola ventá ou non sabes que facer. Asesino. Neste momento non teño palabras. Cabrones, carajo. Hijos de puta. Se podo decir o que as últimas palabras que lle dixo o meu home, Miguel Ángel, deixa política, home. El si yo dixo, eu non lle dixen, eu de política non falaba con el. Como outros, ao mellor, pois, pasenlle cousas e dice, pois, quero morrer, non quero vivir, o que sea. El non. Para el o máis grande quere vivir. Va desimulando un pouco a cousa, pero claro, a herida esa non se cura nunca. Eu que penso que non hai médico no mundo que a cure. Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. Os berros de dor daqueles días contrastan co silencio deste cemiterio. É aquí onde descansan para sempre os restos de Miguel Ángel Blanco, un rapaz de 29 anos que era concelleiro do Partido Popular en Ermoa. Pero este camposanto non está en Euskadi, senón aquí, en Galicia. Galicia é a terra dos pais de Miguel Ángel e gran parte da súa familia aínda vive aquí. Pero que relación tiña Miguel Ángel Blanco con Galicia? Como reaccionou a sociedade galega diante do seu secuestro e asasinato? Como viven os seus verdugos agora en cárceres galegos? E, sobre todo, pensan os familiares que a morte de Miguel Ángel serviu de algo? Miguel Ángel, cuando vivían os abuelos, pois viña, pois igual, un fin de semana. Collía o coche e viña a ver os abuelos, le encantaba lle vir aquí. Isto era un sitio no que decir, olvídome do que teño neste momento e volvo a ser un neno, supoño que sería por eso polo que viña. Era un chaval que era todo bondad, que eu non tiña por que dicir eso, pero era verdade. Tanto ca familia como cos amigos, non tuvo problema con nadie, viña aquí, xa digo, 5 ou 6 veces ao ano, non pode dicir nadie que foi enemigo dela. Ele era responsable de todo, traballador, e le agarrabas ao que fora, non lle importaba pois, se fora unha cousa como a outra. Se tiña que tocar na batería, tocaba, se tiña que, por exemplo, ir a unha boda, porque tiñan un conjunto, iban moitas veces as bodas, tocar nas bodas, e ele andaba sempre para todas partes. Se tiña que estar nun tellado, por exemplo, xogando a mí, ele é responsable de todo, é traballador de todo. Pero que a mala suerte veo por ella, non hubo que fazer. El día que Miguel Ángel fue al ayuntamiento a trabajar por primera vez de concejal, a recoger su acta, que él se puso una corbata y una camisa y él le ayudó a hacer el nudo de la corbata. Él, que era un albañil, para su hijo se vistiera con corbata era como un salto cualitativo, una manera de formar parte de una sociedad a la que él nunca había pertenecido. Dada a situación en Euskadi, toda a familia advertiu a Miguel Ángel que a política era un camiño perigoso. O único que non parecía ser consciente dese perigo era él.
Metese en política porque unha profesora de Marimar, que era pequena, claro, entonces, pois estaba na política. E veo pois, que Miguel Ángel, preséntate por Ermoa porque non hai ningún que sea así para entrar se algún día se saca a alcaldía. Mira, eu eso pois nunca me gustou, comentei no con el, dixen, mira, Miguel Ángel, ten cuidado que isto non está como para andarmos por aí moi soltos, e dixen, mira, tío, a min nadie, eu non tiña enemigos, eu non me meto con nadie se mete comigo. Tive a oportunidade de falar tamén con algúns dos seus amigos do verán, da xente con a que alternaba ali, e, bueno, a verdade é que moitos nin sabían que era concelleiro, non? Porque parece que era un rapaz que, aínda que se integraba moi ben, non falaba, pois a política tampouco era un tema de conversa tan habitual, non? Tampouco estaba moi a gusto na política porque non lle gustaba, o que lle gustaba era a música, que era o traballo que tiña e a música. Estaba, pero decía que el que o deixaba, que non, a política que non era dele. O xoves 10 de xullo de 1997, ás 6:30 da tarde, Radio Eguen recibe unha chamada da ETA informando do secuestro de Miguel Ángel Blanco Garrido, concelleiro do Partido Popular de Ermoa. A banda terrorista exixe o achegamento dos seus presos a cambio da vida do mozo. ETA tan só dá de prazo 48 horas. Pasado ese tempo, Miguel Ángel será executado se non se cumpre a súa demanda. A nova difúndese a tal velocidade que o pai do mozo é informado polos xornalistas que o agardan á porta da súa casa cando volve do traballo. El momento en el que el padre de Miguel Ángel Blanco se enteró, lo vimos en los telediarios. Yo creo que es una escena de un impacto inolvidable y a mí todavía me parece sobrecogedora porque es como una tonelada de peso cayendo sobre la cabeza de un hombre anonadado en el portal de su casa, que tarda en comprender y que yo creo que no comprende durante todo ese tiempo lo que le están diciendo. No lo comprende. Yo creo que ese hombre ha quedado seriamente, bueno, toda la familia, claro, pero él seriamente dañado para toda su vida. Eu cheguei a traballar, por exemplo, e vin tanta xente na porta e dixen, bueno, pois aí que alguna cousa rara pasou e tal. E xa, eu nada, pois veía unha furgoneta, hasta que me dixen que traballaba con un irmão meu, dixen, oye, déjame la furgoneta que la voy a aparcar. Dixen, oye, pois dixen, que ha pasado? Dixen, non pasou nada, pero dixen a furgoneta que aparcou. Foi cando me xa periodista, dixen, usted non sabe, cando entrei no portal, dixen, usted non sabe que ten o seu fillo secuestrado. Pois xa sabes, o trago ise moi... Porque eu xa sabía, por exemplo, imaginábaste que os da ETA iban por eso, pois iban porque o que colleran, pois a calquera que colleran, pois eso, e pensei que dixen para mí non hai salvación. Non hai salvación porque tiñendo planeado desa forma non imposible xa. O día anterior ao seu secuestro, Miguel Ángel, en contra da súa rutina habitual, acude ao seu traballo en coche. Os seus secuestradores agardábano na estación de Eibar, pero tiveron que pospoñer os seus plans ata a xornada seguinte. Ese día, 10 de xullo, contra as 3:30 da tarde, Miguel Ángel apéase do tren. Intres despois, unha muller abórdao e ameázao cunha pistola. Identifícase como membro de ETA e obriga a entrar dentro do coche no que agardan os seus compañeiros. O vehículo ponse en marcha, levándose con el a Miguel Ángel camiño do seu cativerio. Eu estaba na miña casa pasando ferro, ca televisión encendida e o himno. Chocoume tanto, dixe, non é posible, o primeiro que fixen foi desenchufar e apagar a televisión. Senteime no sofá e dixen, bueno, non é verdad. Chamei a unha amiga e dixen, ti tes a tele encendida? Me dixen, sí, é que estás escoitando. Pois o de Miguel Ángel, e dixen, entón é verdad. A abuela paterna vivía en Xunqueira de Espadañedo e non sabía nada, pero nos primeiros días, ante o rebumbio que se formou en todo o país, pois o propio pai de Miguel Ángel chamou unha para decirlle o que estaba acontecendo e polo que naquel momento se decía, a pobre muller pois pegou unha recaída boa no seu estado de ánimo e, por suposto, de saúde ante semellante disgusto. As horas pasan e non hai novas de Miguel Ángel. As forzas de seguridade peitean esta rexión na que a ETA parece ter moita actividade. A menos de 20 kilómetros de Ermoa está o zulo no que foi liberado Ortega Lara, así como os lugares nos que apareceron secuestrados del Cló, Aldaya e Iglesias Zamora.
Recuerdo una conversación con Javier Arzayos en la que él coincidía conmigo, era muy pesimista. Estos bestias van a hacer lo peor, ¿no? Siempre... Y hizo un recorrido muy rápido de los amigos y de la gente de los partidos políticos que yo conozco. Y la verdad que sí, únicamente era el consuelo de comunicarse, de compartir, ¿no? Pero el pronóstico era muy tremendo. El ambiente en el entorno político era extremadamente pesimista. En el gobierno yo creo que nadie esperaba que ETA lo liberara. Lo que había era una carrera contrarreloj verdaderamente dramática para intentar encontrarlo. Es decir, buscaban en todas partes, buscaban desesperadamente en todas partes. Nadie esperaba que lo pusieran en libertad porque la condición de ETA era poner de rodillas al Estado. O goberno de José María Aznar deixa claro desde o primeiro momento que non vai ceder a chantaxe terrorista. O ministro Jaime Mayor Oreja é o encargado de transmitir a mensaxe á sociedade. Es un pulso a todos nosotros y todos tenemos que saber cumplir simplemente con nuestra obligación, desde el dolor, desde la entereza y desde la serenidad. Recuerdo que el presidente Aznar me lo contaba a mí, decía, yo paseaba solo por el despacho y me daba cuenta de que dependía de mí y decía, ¿qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer? Y decía, yo había cosas que no podía hacer, que era ceder. Y entonces fue unos momentos terribles para él. Pero que pasaba en Galicia? A noticia non deixou indiferente a ninguén e despois duns primeiros intres de conmoción, de seguido empezan a tomarse medidas. Xunqueira, ao principio, estaba, eu non sei se tranquilo, pero un pouco adormecido e non sabía o que se lleveu encima, porque 2 días veuselle encima, bueno, unha tolura, un estrés, convertiuse prácticamente, conxuntamente con Ermoa, no Centro Nacional da Noticia de Miguel Ángel Blanco. No Concello da Merca as reaccións non se fan esperar. Todo o mundo coñece a Miguel Ángel porque a súa nai naceu aquí e ele é tratado como un veciño máis. Dentro desas paredes, alcalde e concelleiros comenzan un peche, unha medida de protesta ante o secuestro. Non nos importaría seguir cerrados 2 ou 3 días se soperamos que iba, ou 4 ou 5 os que fixera falta, se soperamos que con eso se iba a arreglar e se iba a liberar e conservar a vida de Miguel Ángel. Entre os 3 representantes dos 3 grupos que había no Concello, fixemos un manifesto no que, bueno, un pouco o que se pedía era, ademais de outras cuestións, a inmediata liberación de Miguel Ángel. O remate do pleno, pois, o alcalde xa, bueno, xa lle dixo aos veciños que a corporación que se pechaba no Concello, bueno, ata que houbera un desenlace final que era o que esperábamos todos. Foi unha medida de pecharse ali que aprobaron todos os concelleiros, tamén se fixo pois unha manifestación ali, non, unha roda ali no exterior da Casa Consistorial entre os veciños que estaban ali aquela tarde esperando acontecementos, non? Viñeron aquí pois alcaldes da comarca, tuvemos aquí prácticamente as 48 horas esperando os acontecimientos. Aquelo é unha reacción que un non sabe se tirarse pola ventá ou non sabes que facer. Non sabes que facer. E supoño que, bueno, polo que lle escoitei algunhas veces os psicólogos, hai unha especie de cando tes unha reacción a desesperada, bueno, xente que está sufrindo exactamente o mesmo que a ti, bueno, pois úneste e faz algo en común, e daquela, bueno, pois vamos para o Concello e meternos no Concello, pecharnos no Concello, pero que se podía facer? O lazo azul marca a xornada do venres. En toda Galicia danse concentracións e mostras de solidariedade. En Ermoa, Marimar acaba de chegar procedente do Reino Unido e lee unha carta ao seu irmán Miguel Ángel ao remate da manifestación. Galicia e Euskadi conteñen o alento. Hola, Miguel Ángel. Estés onde estés, queremos que sepas que estamos contigo, que todos te apoyamos y te esperamos, porque tú no has hecho nada para recibir el trato que estás recibiendo. Queremos que sepas que mamá, papá, tu novia, tus amigos y yo, en este duro momento estamos unidos, luchando por algo que es tuyo, tu libertad.
chamábanos a xente por teléfono, como que non o teléfono non o collía, non o podíamos coller, que non collía sempre era a Chaina, que estaba ali. Entón, o que parecía el que nos podía pasar, pasábanos, e o que non, a tiñan eles nada máis. Apoiaronnos moito, e xente de Aermoa, sí, viñeron moita xente da fora, de todas as partes viñeron. A xente chegaba, dábache aquel cariño do mundo, trataban de dicirche, venga, ánimo para adelante, pero daquel, no, que non levantabas cabeza. Yo, tu hermana, que llevo 4 meses sin verte, nunca me hubiera imaginado que a la vuelta de mi viaje no estarías como me habías prometido. Porque nosotros no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Por ello pido a las personas competentes que lo hagan por nosotros, porque tú te lo mereces, tu hermana Marimar. O longo día de verán quédase pequeno para conter tanta dor. Ninguén quere marchar para a casa. As candeas alumean unha vixilia na que Euskadi, Galicia e todo o Estado piden clemencia aos terroristas. A sociedade galega, conmocionada como poucas veces na súa historia recente, decidiu botarse á rúa nun berro silencioso de protesta. E aquí, na terra do pai de Miguel Ángel, en Xunqueira de Espadañedo, o paso das horas vivíase co corazón nun puño. O sábado ten lugar unha das manifestacións máis grandes da historia do País Vasco. Centos de miles de persoas saen á rúa en Bilbao para rexeitar en bloque a ETA. En Galicia son milleiros tamén os cidadáns que tratan de arroupar os veciños da Merca e de Xunqueira de Espadañedo. Todavía no hemos perdido la ilusión y la esperanza de que Miguel vuelva a casa, porque un ser humano no puede tener un futuro de 48 horas. Anhelamos y confiamos en que Miguel esté pronto con nosotros, porque te esperamos, Miguel. Fomos a manifestación que foi en Bilbao. Estaban todos os políticos, toda España, estaba, bueno, muchísima xente. E cando a Marimar leu o comunicado que leu, pedindo yo ao presidente de que fixera algo, que non a deixaban ler, e ao final deixaron yo ler, e cando a Marimar dice, puede que mi hermano, dentro de 4 horas, ou me parece que era, ou 2 horas, non me acuerdo cuánto era, que esté muerto, que le mate el lado. Entonces le fue cando me enteré de que pensaba matarlo. ...40 minutos despois das 4 da tarde, nunha solitaria paraxe de Lasarte, un cazador atopa o corpo dun agoniante Miguel Ángel Blanco. O mozo, que aínda respiraba, tiña as mans atadas e 2 disparos na cabeza. Cuando bajamos a dar la vuelta a ver a los perros a bañarse, dimos un respiro profundo atrás y parecía que estaba dormido, y el otro sujetó a los perros y me acerqué y estaba tumbado. Tenía un zapato fuera, nos lo sacamos y me acerqué yo y le vi boca abajo y me fijé y tenía un tiro por aquí. Luego cuando vino la Cruz Roja le dio la vuelta y tenía las manos maniatadas hacia adelante. A mí me fijé en la cara, tenía completamente amarilla y tenía el ojo morado. Nos han confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado. Os veciños dos pais de Miguel Ángel, os seus parentes e os amigos viviran pendentes dos medios de comunicación e do fío telefónico. Coa tráxica noticia rematan as esperanzas. Agora, as badaladas da Merca e Xunqueira si tocaban a morto.
entre campá e campá, pois o mellor había 30 segundos, 45 segundos, era ese ton lastimeiro, ese son que sona a grave, e así unha hora de badaladas continuas. Choraba aquela tarde, choraba a merca. Está toda a xente ali na casa, chea de xente, e todos animándote, pero eso non vale para nada. Eso, hombre, demasiado fai a xente, non fai con todo o corazón do mundo, pero é moi duro eso, que non te, que va, non te recompensa a nadie. Veo a Merche, a miña sobrinha, e dice, tía, pero come algo, tómate un líquido, alguna cosa, porque te vas a morir así. E dixe, Merche, como me dices que coma, se este momento le están dando un tiro a mi hijo? Pero que eu sentí. Foi algo que sentí dentro de min. Miguel Ángel aparece aínda con vida, pero os dous impactos de bala que ten na cabeza deixan pouco lugar á esperanza. A familia recibe esta nova con confusión e trasládase ao hospital Nosa Señora de Aránzazu de Donosti, o mesmo destino da ambulancia na que viaxa Miguel Ángel. Dentro dese hospital, a súa familia viviu os momentos máis inesquecibles dentro desta traxedia. La única información segura que os puedo dar es que está vivo. Tiene un tiro en la cabeza, sin orificio de salida, está moi grave e en coma. O momento máis duro para min, o sea, foi cando entrei e empezaron todas as máquinas a pitar, de verdad, porque era un silencio absoluto, total. E de pronto, que empezaron a pitar todas as máquinas, dixen, Dios mío, din que está en coma, pero por que pasa isto? Si pitan as máquinas, que pasa? Que ele está aí e que entende que son eu? Sí que houve un lapso de tempo en que as noticias eran contradictorias, si entrara morto xa cadáver no hospital ou aínda con vida. Entón, bueno, pois eso, con moitos nervios, con moitas cautelas, os compañeiros da redacción facendo todas as chamadas que podían para chegar a unha fonte firme, a unha fonte oficial que che puidera dar a veracidade do feito, se efectivamente estaba con vida ou morrera xa. Me dicíame que estaba morto, que había que sacar el desenchufalo da máquina, eu non quixen desenchufalo, sei que me peleei con políticos, peleíme con médicos, peleíme con todos que isto só le chillaba, que a min que o meu fillo que non se desenchufaba, se non me querían ter ali, que me le que levaba a outro sitio, pero que o meu fillo non se podía desenchufar da máquina. Dicía, pero está morto. Digo eu, non, pois non está morto. Esperanzas poucas, agora con vida estaba. Pero claro, chega ese momento e xa ve que eso ser onde, como foi, que era moi difícil que sobrevivir a... Pero bueno, a esperanza hasta o último momento nunca se perde. Eu para mí que non o podía creer, porque non esperaba eso. Entón foi moi duro ter que aceptar de que é verdad que estaba morto, estaba claro, pero non quería aceptar. O alcalde de Ermoa ten que contarlles aos seus veciños que xa apareceu Miguel Ángel. A dor pode converterse en rabia. ETA non tivo clemencia e os ánimos pódense descontrolar. La ira de los vascos, también de los navarros, pero de los vascos sobre todo, fue derivada a unos cauces de mayor sosiego. Y eso es porque el gobierno PNVista se consideró amenazado en su supervivencia. Y yo fui consciente en ese momento de que si algún insensato decía a las armas ciudadanos, por decirlo entre comillas, es una exageración, iban. Porque somos infinitamente más y sobre todo porque somos infinitamente mejores. A por ellos, porque basta ya. Y lo que hizo Victoria Prego, que es muy amiga mía y le tengo mucho cariño, ya en ese momento me pareció una auténtica torpeza y una verdadera provocación. Es más, yo creo que en ese momento muchísima gente, lo sé y me consta, del Partido Socialista, no vieron con buenos ojos aquella exclamación, porque tenía mucho de provocación, mucho de responder a la violencia con la violencia. Yo llegué a la Puerta del Sol con 2 ejemplares de lo que iba a decir y nadie me lo pidió. De manera que cuando yo hablé, nadie sabía lo que yo iba a decir. Y me marché a mi casa con los 2 ejemplares, porque nadie me los pidió después. Eso quiere decir que allí había la clara conciencia de que todos opinábamos lo mismo, de que nadie iba a hacer nada que dañar al otro
que íbamos todos en la misma dirección y que yo formaba parte de ese todos. Porque nadie me preguntó. Pues que sí, que era un momento de ir a por ellos. Pero antes, cuando pasó, después y ahora. O sea, que yo siempre digo que hay que ir a por ellos. ¿Qué iban a hacer los demócratas contra la violencia? ¿Por ellos cómo? Aquí hay un Estado de Derecho. Yo creo que los telediarios reflejaron muchísimo, sobre todo algo que es muy elocuente, ¿no? Cómo la sociedad gallega también se lanzaba a la calle, pero yo creo que incluso con más, no sé, más ingenuidad, si se quiere, ¿no? Con calma no sentido de que non houve así situacións violentas ni nada. Manifestacións verbais si había mellor algunha xente que sí que pois o típico estes terroristas, estes asesinos, así un pouco maudura con eles, había un pouco algunha xente que pensaba eso. Asesinos, neste momento non ten palabras. Cabrones, carallo, hijos de puta. Eu non se me esquece na vida dese momento das 4 da tarde do sábado e as palabras do alcalde de Ricardo. Dixo, estes son os fillos de puta. Eu creo que foi máis duros que escoitei na miña vida de calquer persoa, saídos de dentro. O que pasou en Vigo, o que pasou en outras cidades, vino por a tele. O que pasou en Ourense, vivino. E de verdad que me emocionou e me sorprendeu a cantidade de xente que acudiu ás manifestacións, porque non esperaba eu semellante reacción. Pois nese momento non me atrevín a ir a ningunha. Fun despois a algunhas, pero non a esa. Naquele momento só lle pega ganas de chorar e de non ver nada, porque despois de todo que se pode agradecer o que fixeron, pois non pode ver nada deso. A ver, non nos quixemos ver ni nos vemos. Non queremos velas, por supuesto. O que pasa que a nos, despois de todo o que pasou, pois nos chegaron os periódicos e revistas de todo o mundo, que non é só de España, de outros países, de muchísimos países, muchísimos. Pois dicindo, pois, como con as fotos de que a xente estaba manifestada na calle, como que estaba Carvelas, como que fixeran, o sea, que temos todo guardado. A indignación entre os veciños de Ermoa era evidente, pero os momentos de tensión non só se viviron en Euskadi. Os exteriores do cárcere de Pereiro de Aguiar, aquí en Ourense, tamén foron escenario de airadas protestas, ameazas, insultos e peticións de pena de morte, todo dirixido aos etarras que cumprían aquí a súa condena. Asesinos, 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 asesinos. Tiña unha persona que era conocida que traballaba na cárcel de Pereiro e dixo que sí, que houbera. Pero, bueno, eu non cheguei a velo, o que me contou, que fora bastante en contra dos da ETA, pero, bueno, eso xa... Asesinos, 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 asesinos. Eu lembro-me que se rumoreaba que había algún concelleiro da HB por a zona, había intención incluso xa de ir á casa a buscalo, e todo iso veu dado porque en Ermoa comentábanse cousas de Ermoa, de que se atacaran bachoquis, que a xente que reaccionara moi bravamente, pero ao final, bueno, quedou todo en nada, porque creo que as autoridades foron as máis conscientes neses momentos. Lembro na Merca, a Manolo, alcalde, a alcaldesa de Cartella, Carmen, que era médica e que tranquilizaba, e, por suposto, a Ricardo, o alcalde Xunqueira, que estuvo sempre onde tiña que estar. Moi doído, moi abatido, moi enfadado, moi cabreado, se me permite esa expresión, pero no seu sitio. Yo creo que fue la primera vez que ETA empezó a perder pie, ¿no? Porque fue también la primera vez, y eso lo hemos sabido, que aquellas manifestaciones no solamente estaban compuestas de la gente del mundo nacionalista moderado, de la izquierda, del Partido Popular, del Partido Socialista, sino mucha gente vinculada a Batasuna, que ya en ese momento empezaban a decir que no a la violencia. Y yo, claro, conozco mucha gente y veía muchas caras conocidas de gente en la que lógicamente no tenían por qué estar allí.
As autoridades políticas chamaban a calma dentro dun clima de unidade poucas veces visto. Aínda así, esa unidade tiña as horas contadas. O espírito de Ermoa foi flor dun día. Nos primeiros momentos despois do asasinato eu creo que a xente saíu espontaneamente á rúa e desde logo non daba a sensación de que iso pudera estar instrumentalizado. O sea, víase claramente que era xente que saía a expresar o que sentía e o facían, non? Foi despois onde se usou a loita antiterrorista cun claro fin partidario. A legislatura pasada foi prácticamente monotemática nese sentido. Os políticos estaban moi unidos e todo estaba bastante ben, claro. Pero, como sabemos, os políticos de seguida se cansan de estar unidos e cada un vai por onde lle interesa e eso, pois, vede para arriba. Eu penso daquela, se se unieran todos, esta daquela acabamos con ela, porque estaba todo o mundo, además toda España estaba volcado, no. Pero claro, xa seguiron outra vez, deixaron outra vez así en padiante. Incluso é que os políticos entonces puxeron o nombre de Espírito de Ermoa, porque estaban todos políticos unidos. Éramos todos una piña. La unión de los políticos en aquella época fue muy frágil por una razón. Al Partido Nacionalista Vasco, a los nacionalistas vascos, no les hizo ninguna gracia todo lo que sucedió, ni esas manifestaciones, ninguna gracia, porque eso está escrito. Interpretaron, para mi estupor, que aquellas manifestaciones eran contra el nacionalismo. No, era contra los terroristas. Y cuando se decía vascos sí, ETA no, la cosa estaba clara como el agua clara. Creo que lo de la unidad de los partidos políticos fue flor de un día. Es verdad que hubo un momento para mí muy emblemático, muy importante políticamente, aparte del factor emocional, que fue pues esa aparición del Lehendakari Ardanza, porque era el Lehendakari del PNV, el que ponía el dedo en la llaga y el que acusaba a ETA de una forma muy dura, muy feroz. Sí que de alguna manera sí tenía un peso político de lo que significaba, pues eso, la reflexión de los políticos en contra de la violencia. Pero incluso ahí, aparte de darle la importancia que tenía, yo siempre lo puse en duda. En Euskadi a situación cae fora de control. O alcalde de Ermoa organiza unha marcha para tratar de calmar os ánimos, pero a pesar do seu esforzo, a Erricotaberna de Ermoa é incendiada. No resto do País Vasco, moitos locais vencellados á esquerda a Berchale tamén sufriron ataques. Yo creo que es la primera vez también que cuando se produce esa situación tan insólita de que ellos ven sus sedes, que nunca habían sido atacadas porque la gente tiene miedo, cercadas por la gente, por los ciudadanos de la calle, es la primera vez que ellos sienten en sus propias carnes lo que significa el miedo. Empeza a haber un movimento dentro desa esquerda abertzale, ¿no? Que empeza a ver que a mellor maneira de conseguir a independencia non é a base de asesinatos. O luns, ás 12 do mediodía, celebrábase o funeral pola alma de Miguel Ángel. O seu corpo é soterrado en Ermoa, onde os pais e a súa irmá, arroupados por toda a familia galega, autoridades e veciños, viven esas horas rotos pola dor. Así remataba a historia da vítima 816 de ETA. Pero serviu de algo esta morte? Que supuxo para ETA e os seus apoios o asasinato do concelleiro de Ermoa? A morte de Miguel Ángel serviu moito, porque a xente foi cando perdeu o medo, por menos en Euskadi. Perdeu o medo de salir á calle, o medo de enfrentarse a eles, aos da ETA. E valeu muchísimo. Miguel Ángel Blanco tiña a súa terra en Ermoa, pero ali a situación era de loita constante co entorno a Berchale. Pola contra, cando no verán acudía a Cabanas de Abaixo a visitar nesta casa os seus tíos e curmás, a tranquilidade desta aldea permitíalle esquecerse da tensión do seu día a día. Esta era para Miguel Ángel unha terra de paz. Miguel Ángel Blanco Garrido foi a vítima 816 de ETA. Tiña 29 anos cando foi asasinado.
Pero que sabemos deste mozo que sufriu unha morte paradigma do horror e da injustiza? Quen e como era Miguel Ángel Blanco? Que empezo por os defectos ou por as virtudes? Mira, era cabezota. E moitos problemas que tiñamos cando éramos pequenos era porque a ver cal era máis cabezón dos dous. Era tenro, amigo dos amigos, non son palabras feitas, eran así, era amigo dos amigos. Ele era un enamorado de Galicia. El viña aquí non todo o verano, viña ao mellor 4 ou 5 veces no ano. Cando era un chavaliño que terminaba o colexio, pa aquí viñan, pues eles vivían con nós. Marchábamos ao monte, pa a playa, no verano eran os nosos que o cuidábamos prácticamente. Tiña muchísimos sueños, planes de futuro, tiños todos. Él decía, como a grande para él que era vivir. Como outros, ao mellor, pues, pasanlle cousas e dice, pues, quero morrer, non quero vivir, o que sea. Él non. Para él o máis grande quere vivir. Pero por que ETA elixiu precisamente a Miguel Ángel como vítima? Unha carta incautada á banda terrorista cara 2002, firmada por José Xavier Arazcuren, alias Cantauri, pon luz sobre esta cuestión. Poner toda la fuerza posible en levantar a un concejal del PP, dando un ultimátum de días para que los presos estén en Euskadi. Hacerlo lo antes posible. Y si no podéis secuestrarlo o hay un problema en el intento, le dais caña y a por otro. De todas formas, intentar levantar a uno. Daquela, cando ETA secuestraba para pedir diñeiro e cousas, eu dixen, bueno, isto foi unha equivocación, que diñeiro os pais non lle van a pedir, que lle van a pedir se non teñen. Era un pobre albañil. Estamos acostumbrados a escoitar noticias de víctimas mortais noutros puntos de España, pero neste caso a víctima pois era un rapaz que todo o mundo en Xunqueira de Espadañeda o coñecía de vir a pasar as vacacións. Os seus pais son naturais tanto de Xunqueira como da Merca, e entonces eso tiraba un pouquiño máis do sentimento da xente de aquí, da provincia de Ourense, sobre todo deses concellos. Tres foron os asasinos de Miguel Ángel Blanco. Os seus alias son Chapote, Amaya e Óquer. Este último suicidouse en 1999, arrodeado de extrañas circunstancias. Apareceu coa pistola cambiada de man e varias pezas dentais arrincadas. Algúnas voces falaron do Ministerio de Interior e outras da propia ETA. O mellor pudo haber un arrepentimento. O mellor de puñetera casualidade, pois unha destas alimañas pois se arrepenteu, pegouse un tiro. A min dame a impresión que eso poido ser un axuste de contas entre eles. La sombra de la guerra sucia contra ETA ha desaparecido. La guerra contra ETA está viva y activa y eficazmente organizada. Es perfectamente posible que ETA, fuera el responsable último de esa muerte tan misteriosa y llena de claves oscuras, ¿no? Pero también es verdad que muchas veces simplemente lo que pasa es que ETA los deja caer, los abandona a su suerte. Cuando ven que esta persona se puede convertir ya en un número o casi en un cadáver, que ya no es rentable, lo abandona, ¿no? Que casi es igual que causarle la muerte, ¿sabes? Porque en una circunstancia de aislamiento, vagando por el monte como estaba aquel pobre hombre, pues la verdad es que era fácil que acabara como acabó, ¿no? Pero yo no sé, yo creo que todavía hoy no se sabe qué pasó realmente. En calquera caso, e aínda que expertos na loita contra ETA incluíron este suicidio dentro dos casos sospeitosos de guerra sucia, os focos dos medios de comunicación estiveron sempre postos sobre os outros dous etarras, Chapote e Amaya, que non tardarían moito en ser detidos e xulgados. Durante o xuízo, demostraron unha total ausencia de sensibilidade cara aos familiares de Miguel Ángel Blanco, presentes tamén na sala. No podemos comprender humanamente la indiferencia de la conducta de los acusados, como no sea una artificial pantalla para salvar su cobardía de enfrentarse a la acusación y a este juicio. Cuando lle preguntaron os periodistas se nos tiñan que pedir perdón, que lle parecía, dice que lle tiñamos que pedir perdón que era nos a eles, porque nós fomos invadir o seu país. Entonces éramos nós os que tiñamos que pedir perdón por estar ali. Las risas de los etarras en las celdas estas, en las peceras estas donde se les juzga, son órdenes de la banda. No se ríen porque tengan ganas de reírse, se ríen porque les han mandado que se rían, para que se sepa que se rían y para que todos los presos sepan y conozcan que aquí no hay debilidades y que no hay dudas, lo cual es rigurosamente falso.
En este momento eso está completamente quebrantado. Los presos están ya hasta la coronilla de no tener esperanza. Pero ETA ordena que se rían y que hagan gestos de indiferencia y tal, porque políticamente necesita mandar ese mensaje al colectivo de presos. No hay una consigna de ETA, no hubo una consigna de ETA para que exhibieran sus malos sentimientos o su falta de sentimientos. Es que son gente así, son gente que no tienen valores, gente que han perdido toda humanidad, que además yo creo que están metidos en una dinámica de la aureola de los gudaris, que todo lo hacen por la patria, y que están metidos en una sociedad sin moral, que es la sociedad endogámica del mundo del terror, ¿no? Eu esperaba, pois, por parte deles, algún arrepentimiento. Terían arrepentido de alguna maneira, que hoxe as equipos non se arrepenten do que fan, pero de alguna maneira sí que esperaba algún arrepentimiento. Pero non houve ningún, non máis que desprecios, como os malos éramos nós, e non eran eles. Vais a pagar por todo lo que habéis hecho. Ricardo, mirad hacia la cara, asesinos, que lo único que habéis podido. Asesino, cobarde, cobarde. Y los familiares igual. Vergüenza me daría tener un familiar, que son unos asesinos. Son iguales, asesinos. Hijos de puta, asesinos de mierda. Reíros, reíros, que más me voy a reír cuando vea a vuestros hijos pudriéndose en la cárcel. Cuando matan a alguien, o terrorista na cárcel pide langostinos, pide champán e pide todo para celebrarlo. E claro, sirves e todas esas cousas. E iso é moi forte. Eu tive a oportunidade de estar na cadea como xornalista e de estar na cadea en Pereiro de Aguiar. En isto o director me señala a un deles e me di: este foi un dos etarras que se alegrou tremendamente cando mataron a Miguel Ángel Blanco. Celebrouno con champán. Garrik onartzen dugu etako militantea garela, eta Euskal Herria askatu arte ez dugu inoiz etxiko. A polémica volveu surdir cando Amaya solicitou o achegamento á súa parella, Chapote, co que ten xa 2 fillos concibidos no cárcere. Despois de varias negativas, Amaya conseguiu o que quería e finalmente é internada no cárcere de Teixeiro co seu fillo de 3 anos e coa súa parella Chapote. Eles si poden intentar ser unha familia. Se cumpliran todos os anos, pareceríanme poucos. Pero como se ni siquiera van a cumplir todos os anos, prefiro non facer comentarios. Dez anos despois da morte de Miguel Ángel, a familia decide trasladar os seus restos a Galicia. Querían que descansase na terra dos seus pais, unha terra da que tiveron que partir para gañar o pan. Aquí é onde remata o ciclo da súa curta vida, cun traslado que se fixo case ás agachadas. Levaba como un ano enterrado así en Ermua, romperonlle o cristal da lápida e tiraron todo. Hombre, ali bastante respetaron, pero moitas veces non, porque moitas veces flores que tiña, eso, cousas de eso, tiraban con elas, o sea que... Sí, respetaron varias ocasiones, pero tampouco... Penso de que está aquí máis tranquilo que ali. O irmão arreglou ali e eu arreglei todo aquí. Naquele momento, pois, nunha entrevista tamén se lle pedimos perdón ao pueblo de Ermua e agradecéndolle todo o que fixeron, pero co sitio del que era aquí. Eu enterrei o meu fillo unha vez, que foi moi duro. Algo que non deseo para nadie deste mundo, de que enterrar un fillo. Pero a segunda vez non o podía ver, porque quizá iba eu tanto como él, para ver por o mesmo sitio. As vilas da Merca e de Xunqueira de Espadañedo volcáronse nas homenaxes a Miguel Ángel Blanco, desde facer o fillo predilecto ata adicarlle rúas e monumentos. A súa memoria segue viva en Galicia, pero a súa familia aínda ten máis proxectos. Precisamente aquí están facendo unha obra tamén,
en varios sitios, nós temos ido moitas veces a Valencia, Madrid, en todas as partes. Hombre, polo menos, eu que me gusta que o recorden, por exemplo, e non se pode fazer nada, pero bueno, que se recorde, para nós, eu penso que é unha cousa que te tranquiliza un pouco, sí. Vamos a ver, eu, evidentemente, que recorden a un familiar teu, gustache. Ainda que che doa ir a eses sitios ou ver ou oír que se está facendo esas cousas, ainda que che doan, gustache. As cousas que se fan eu espero que sí, que se fagan pensando nel, pero tamén pensando en todos os demais. Nun primeiro intre, aquí na Merca, todo o mundo estaba de acordo en adicarlle un monumento a Miguel Ángel Blanco. Pero cando se foron ampliando as homenaxes, co paso do tempo, xurdiu a polémica. O obxecto dunha desas confrontacións foi, irónicamente, este Parque da Paz. Aquí houve unanimidade tanto dos partidos políticos como da xente de que estaban de acordo de facer un monumento. E incluso, xa digo, foi por suscripción popular que o Concello non puxo nada. Non me acordo se puxeron que non pe cantidad, pero foi por popular porque consideramos que así era mellor e así o acordaron entre todos os veciños e todos estaban de acordo en facer ese pequeno recuerdo. Na Merca tiñan previsto facer no monte un parque e dedicarlle, non recordo ahora se era un monolito ou unha escultura ou algo parecido a Miguel Ángel. E daquela, pois algo se falara de que había un sector que non lle parecía ou que lle parecía quizá exagerado. O suceso foi un suceso tráxico para o Concello, dificilmente asumible por parte dos veciños e veciñas da Merca, pero tamén as cousas teñen os seus momentos e creo que xa agora entramos un pouco no que é a paranoia, non? O sea, hai un monumento, hai unha rúa, hai un segundo monumento, hai un nomeamento como fillo predilecto, parece que non chega a bondo e agora querese facer un parque. Bueno, pois a nós nos parece que é quizás un exceso. Bueno, eu penso que algo que está ben, pero tamén chega un momento que tamén todo sobra. Pode ser exagerado, considero exagerado, pero de todos os xeitos hai que decir que unha persoa que dou a vida por todos, porque en realidade el non quería morrer, moito menos. Eu creo que o menos que se pode pedir a un pobo que ademais os pais eran oriundos aquí da Merca, onde están as propias cinzas ahora en este momento, que lembren a figura de Miguel Ángel Blanco. As cousas materiais están ben, porque son un recordo, pero quizá habería que encamiñar máis a outras medidas non tan materiais e máis enfocadas a solucionar ou intentar solucionar o problema. Aínda que pasaron xa moitos anos, o recordo de Miguel Ángel segue presente e moi vivo. É unha ferida que aínda non se pechou. O momento de aceptar que eu non volvo a ver o Miguel Ángel non chegou. E iso que estou con psicólogo desde que me pasou, estou con psicólogos. Pero todavía non o dou aceptado. É moi imposible. Sempre estou con aquilo que está de viaxe e que vai volver. Sempre unha espera que sabemos que non vai chegar, claro. Houve veces días que igual, por exemplo, non pasaban nin 2 minutos sin recordarme. Home, claro, agora vas, non sei, vas desimulando un pouco a cousa, pero claro, a herida esa non se cura nunca. Eu que penso que non hai médico no mundo que a cure. Eu penso que sí que influiu en aquel momento, polo menos, sí que houbera máis unión entre os políticos, de repulsa xeral á banda, non? Pero, bueno, logo todo foise diluindo un pouco, non? Volveron un pouco cada un a defender as súas liñas e entonces estamos aí un pouco, pois, no sentido de que aquel esforzo que fixo a xente de manifestarse non é que caera en saco roto, pero parece que ao final os políticos pois siguen resolvendo as cousas á súa maneira, non? Kerma es mucho más que una ciudad, es un símbolo de lo que
bueno, pudo ser y no fue, ¿no? Es el fracaso de la política a partir de la prostitución de la política, porque yo creo que la política fue conducida con inteligencia por el Lehendakari Ardanza, que la gente necesitaba en ese momento de desolación y de cierta orfandad un referente, y lo encontraron en esa persona. Pero luego también es verdad que la saturación, la manipulación, los discursos perversos del señor Aznar, bueno, le dieron la vuelta a la situación y volvimos a ese Ermua, bueno, pues del escenario fatal de una cosa tremenda, pero de una ciudad acostumbrada a ver de todo. Intentouse falar con eles, intentouse que as cousas non houbera tantas mortes e demais. Quero confiar en que de algo valeu, porque é un gran consuelo. Yo estoy totalmente en contra de negociar con la banda. Yo he mantenido siempre la misma posición. Los españoles no tenemos nada de qué arrepentirnos como demócratas. No les debemos nada. Más bien han sido sobre todo las víctimas de una admirable actitud. Por lo tanto, que renuncien a la violencia y entreguen las armas. Y en ese caso, entonces yo ya sí aceptaría que la democracia fuera generosa con unos asesinos. Toda a xente, barrendeiros, comerciantes, mestres e políticos, ese con letras mayúsculas e subrayado, estuveran máis unidos. Eso era o que habería que sacar do que pasou fai 12 anos. Que a xente e eles, sobre todo, que son os que están aí e os que nos representan, que estuveran máis unidos para facer as cousas mellor. Pois isto foi o que deu de si por hoxe o noso programa. Lembren que a vindeira semana voltaremos a abrir a nosa caixa negra, repleta de datos e das opinións que teñen anos despois os protagonistas doutro feito que acaparou a nosa atención. Quedan xa co que lle estemos preparados para dentro dunha semana. Señores jueces, autoridades políticas y religiosas, pienso que vivir es un derecho, no una obligación. Entonces eu penso que cerro os ollos e que se acaba de respirar e vamos a ver que empeza aí unha serie de convulsións que a min me fan sentir un pouco mal. Ramón, cada vez que te acercabas a él, o primeiro que che decía era ti me agradas a morrer. Solo encontrou unha persona que lle xera así. ¿Qué prueba mayor hay de amor que el hecho de que alguien te pida morir y que tú le ayudes a morir y te desprendes de la persona a la que más quieres? Para mí unha persona que axuda a outra a morrer é un homicida. Pero sufriu unha morte indigna sencillamente porque tuvo que morrer as agachadiñas. Non quero ser esta deformidade, non quero sufrir isto, por tanto, que sentido ten para min sufrir esta incapacidade? Ningún. El marchou obligado e empujado pola súa xente. A partir dese día da visita de seu irmán foi o que propiciou que todo se acelerara tanto. Pergeñó toda una maniobra para que estuviese preparado todos los instrumentos para la muerte y no pudiera imputarse de la muerte a nadie. Habrá una forma de eutanasia, como sea, ¿no? Digamos que sería secreto de sumario, ¿no? O de Sitche, como vaya a ser, claro.